Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Hanyo Trap Integrated Territorial Organization Hito, Shillong City, Medagsi ka arpunyo tarik ujamang arja arpesan kalalit bani kendo balban IT da kashiti shu Commissioner and Secretary Ketana Transport Usanje Goyal IAS halor kajing penbena bala palai pajbah ka arpu tarik ubna jamang arja arpesan le District Transport Officer naga PTS ke bala kedo bakat kum ke rule shispa khatsan ke baar jong ke Central Motor Vehicle Rules shejak khnai spa prabu khandai Baru kitrai kali kin hab banlet Pynthymmai no eka Cernot Pollution Under Control Certificate PUCC hak Ophis DTO. Hak di kajing penbena le pensyai syu bab minta kalong ke badan kam mi kitrai kali ban Pynthymmai ke PUCC jongki hak Ophis jong ke District Transport DTO karkum kajing pendung kertengi ki kali jongki Barlaong bagino kino ki bam ko ngu eka kajing betha kala banwanra eka jing sha khanglat hi dalade ya kajing shakri ki bakongsan ke bakantup eka jing siu khajna kajing Pynthymmai yaki kot ai jingbit bat kajing ai yaki kot penshisha habakaran shikla pathai khubo nakaliang u General Secretary ka Hito Shillong City usamla balajiat jerwa ulaong bahadian kajing bishar bnya bajing emerging mut berkitrai kali bakanthup ikitrai kali shimet berkitrai kali kamai lasngo thu shai bakani garukam Pynthymmai Cernot banlet hi dalade sha DTO ne manually kan ailat bhai ka Jingbamsap namar kitrai ba kinongnya kali kin hab ban let hi dalade manla kapor kabamut kindan ki agent ki ban shim kabu na kitrai bar kinongnya kali usamla balajiat ulaong baga sarkar ka dei ban pentrikam daga digital mode ya ka Pynthymmai kin ka Cernot lingba ki pollution testing station PTS om ban let mi dalade sha DTO khnang bakani kan pensting bat pendunaru ya ka jingket ka bakhya jong kitrai kali bar kan penbet ya ka rukam penyat baro kawai Watla na kaliang kaseng ka klemyo banegendo yu Commissioner and Secretary Ketana Transport Hendai kala IT no ketika shithi ha personal assistant jong u but bakan salet banegendo yu ti Commissioner and Secretary hakisngi bansawan ngi kum ka Shillong City itu Hanyo Trap Integrated Territorial Organization ma mantas ngi wan kendo i Shrias Goyal Sanjay Goyal IAS u badir u Commissioner and Secretary of Transport Tengiwan kedua nah hakalor kani ka public notice bagi issue hak arterik ungi araja apisan ka public notice number STA 128/28/2 ba under the motor vehicle rule de ba kini ki PUC berokhat jadi kali kidi ban manually update napo man ki DTO Te lada kimle ikan ni ka updation manually napo ki DTO ki badan te barokhat ki tax payment na ki receipt na ki registration printing ni barokhat kin hal na kin sange te kani kabu kajing hadin bangila ya syong bagi try kali bagi banyak kali badan kali but private but commercial te ngila ya kran mahai kani bangila ngila tuat jingmut phanaki te hadin bangila tuat jingmut bangi ngi ba kani ka ailat bhai ya ka corruption ka ailat bhai ka corruption ka wei ka bunin ko ka ailat bhai ka corruption amar lingba kani ki hablik manually te sen makilek manually mot kindan bai kita ki agent ki banshim kabu ye kini ki try kali na ki nongnya kali te kadi ka wei kadi kata ka baar pat kalong ba bali ka sarkar ka don kam hi bandale manually ya kani nginda pet kum hapo ki wei ki state kum ha Assam ne West Bengal na hanu ru kani barokhai kalalong digital by direct napo pollution testing station kila update nang tu ban kalapoi be hatu apo ka MV bahan app timdan kamera banlet hapo DTO banlet register biang banlet pen takikot kisla bangi ngila adap one test ka pollution ni kimdan kamera kata kamlong lengthy process kalalong ke short process but kalong hassle free process ru ya ki try kali ki badan kali na kaliang jiki tigi ang ba Sanjay Goyal ru udang dan on tour tingi kami ok ban kendo tingi lapan biang nakawi kapua dari ladan Mr. Sanjay Goyal ladan mu te ngisai wan kendo biang yu kenang ba kinyo ban update bhai kani ka system oi ka best plat mo ngimdei ra ba ni ong ba kam dei ra ka biang ni mo hanrei ka system kam biang kalong ba kadon ka
kadang kajing pentut kalau kajing penjrong ka proses ba fin register manually namar ba mentang ilai ba bon brok hait kala long digital ma te wat nadu ki fine ni ru kala long digital te balai mentatang na menta ini tang na menta pollution certificate ma bangi haban le hadu ban update na po DTO kemun ke jingko ajeng pimenta kalong ba kalau top tai ki kata kalong baik ba kidai ban lab ya kan ni digitally kan direct na po PTS kita kilong ki pollution testing station kemudian po mau yang mau beli am dikin update by direct nang to kay na po system jung ki namar kiladon lupa kata ka technology nang tapat ki software kiladon lupa kidon kam tang ban update ya ka system kanang ba kani kan long hassle free